Kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat di saboh tempat muno caritra. Nasidro anu di mosi ada, lam jut saat tuangan poma ditanyong ba'ama ayah jinopat dilon rindu tat kena rupa. Mantong hudip mepat alamat, ulun jak sedot awat keraya. Nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa. Hudip di poma dan le ayah, lun jak tung upah lun bibu gada. Kanasib danyo kenda ba Allah hadapi susah tetap lun sabar.